he case a hian accused som pahnih an awma complaint he lut tu chu pu PC Lalchandama DFO Mamit Forest Division ania char section hi 23(2) le 24(6) The Mizoram Forest Act 1955 ani a hremna hi 23(2) a hian cheng somnga thleng poisa choi tir thei ania 26(6) a hian tharuk thleng zel tani mo cheng zanga thleng poisa choi tir emo apahnia shem kop thei ani tin until ti chiada kha cheng somni panga aya ato ani chuan a hremna kha adabol ani Phaizau Village VC le NGO ten Facebook le WhatsApp an thalak lar chungchanga join meeting anneya pu Lalzirliana le midang ten tutluya puak thei thil manga sangha an man thu ania thil ti sual tu te hi cheng sing khat choi turin thu an pass ani kha thalak lar chungchang kha chu soizui to lo mai la thome hemi chungchang he zo sometimes aizol post le news link ate reflect ania an vai hian an thil ti sual pomlovin trial an claim vek ani accused person te hian riverine forest reserve forest area of tut hi phalna nei lovin an paltlangem ti le saitlan li ngoi do li ya hian ni somni pakhat thlasom pakhat sang ni le somni khan puak thei thil mangin sangha an man nge man lo ti chu finfia angai ta ani prosecution lam hian thu khretu pali an neya defense accused lam ero hi chuan an nei lem lo ani prosecution witness number 1 hi heti hunlai hian aro mamit ania asoidan chuan ama hian VC le NGO Phaizau te statement dungzuin investigation atia accused te hian tutluya ni somni le pakhat thlasom pakhat sang ni le somni a khan tutluya ankal ti an pom thu asoya pu zo ding loya le pu sachina po in sachina ani mai theye an soi thu te asoya pu arlal chunga thu soi po a baseboka accused ten cheng sing khat an choi thu soi bok ani accused counseling zona azo a chana chuan DFO mamit hi direct apek anga investigation anei thu te sangha anman ni an soina hmuna hian atlo lo thu te asoya tin thil thlenna hmun kha saitlan li ngoi do li ani le ni lo po hi a hrelo thunga thalak po hi ni somni pakhat thlasom pakhat sang ni somni a lak ani le ani lo a hrelowa aizol post news link zo sometimes the source po hi a hre hek lowa evidence zong song chu direct a hriat ni lovin mi soya tonga a hriat ve mai ani thu a pom thung ani witness number 2 ani hi kumsang ni somni khan VC Phaizau a hian vice president ania ni somni pakhat thlasom pakhat sang ni somni zanda ruk vela pu Lalzirliana le mithen khatte tutlui atanga anlo kho hi anin kot atang alo mu thu soya annu loka pu hreu thang puya chu pi sang pui ina lokalin saitlan ngoi do lia gelatin manga sangha an man thu asoya ama le pi sang pui chuan inti om anglo lutuk anlo ti nge ngeya VC le NGO meeting an kowa cheng sing khat fine tura anti thu le ni ni thasom pani sang ni somnia cheng sing khat an choi thu te asoi bok ani zona zolet ani na chuan tut lui hi ankal le kal lo thu le ni somni pakhat thlasom pakha sang ni somnia Lalzirliana le midang te tuta hian a hmu lo thu in a changa VC le NGO ten thudik finfia lawa pu hreu thang pe thu soi atang rengota statement an siam ti hi apom vek bok ani athil hriat po hi mi soi atanga a hriat ve mai ani thu asoya ama hian direct takin thil hriat anei lo tina ni chu prosecution witness number 3 hi kumsang ni somnia Phaizau branch OMA a president ania ni somni pakhat thlasom pakhat sang ni somnia pu zir le mithen khat subcenter le school ena an local thu soya pu zir le mithen khat tutluya kalan tum thu alo hriatin chulai hmuna sangha man lo turwa alo hril thu te
puzira point thataka achan thu te asoi ani chuti lai ro chuan puzira te hi tutluya an kal le kal lo ero chu a hrelo thung ani prosecution number 4 hi complain thelut tu ania he thil thleng hi VC le NGO te statement atonga a hriat ania puzo ding loya pu hreu thang puya pu chuaw than tluanga pu lal ri khuma pu sachina le pu lal choi moya ten ni somni pakhat thlasom pakhat sang ni somnia tut luya sangha an man thu soya puzo ding loyan gelatin an mangti apom thu te pu sachinan an sangha man a hmu thu le thil puak ri a hriat thu te pu hreu thang puya pu chuaw le pu ri khuma le pu choi moya ten saitlan li ngoi do li a sangha thang an kam ti an poma puzira te thalak social media dar chu fin fiana ngai ani thei thu te then khatin cheng sing khat an fine thu soya baikon asepin press release an siam te soibok ani chuti lain thu zo ani na investigation hi amale arawin an ti thu te VC le NGO statement original amu lo thu te ale khat thelua hian fin fiana ane lo thu te ale ka thelu ho hi information lakna a hriat lo thu te in achanga tin ni somni pakhat thlasom pakhat sang ni somnia hian an thil thlen na hmuna hian ama hi a om lo thu in a chang bok ani accused hi evidence alanda na tong hian courtin zona zot le veka accused number 1 to 4 hian fine tu rati an hriat lo thu ten soya 5 to 12 ero chuan poisa an choi thu an soi thunga FIR thelua te an vawang ni in an soi ani accused number 1 chuan chulai mun an paltlang lo thu te asoya puchuaw than tluanga ero chuan saitlan ngoi do lia thang akam thu asoya ma se sangha ero aman lo ani atoi zong hian soi tamela a throme he case atanga langchu thil thlen ni hi ni somni pakhat thlasom pakhat sang ni somni ania VC le NGO den join committee anneya thuan the darahi itimei tiang ni somni pakwa thlasom pakhat sang ni somni ania kota complain a lu ni hi ni som pali thlasom pani sang ni le somni ani dai thung ani direct evidence pakhat ma omlowa accused person ten tu ma saitlan lia hian sangha an man an mu le shia reng an omlo ani he case hian engma sis a omlo boka prosecution number 2 hian puzir le midang hi nisomni pakhat thlakhat sang ni somni zana ama in kot atangin tut atanga an lo le amwa chumi omzia chu mani in kot atanga lo mu chu tut atanga local an ni le ni lo a khelo tina ani pushevan pisai pui a khil thu a hriat pui boka accused ten cheng sing khat an choi ti asoi boka prosecution number 3 hian puzir le midang tut luyakal an tum thu a hria an kal le kal lo thu ero a khelo ani kha ti chuan hi kan ina ngai ta ni pu hreu thang pui an gelatin manga sangha an man thu soya pu chuaw than tluangan sangha thang akam thu soi boka ma se ni hi chuan man lova pu hrewate pu chuaw than tluanga te pu ri khuma le pulal choi mo ya ten VC le NGO hne na cheng sing khat an choi thu te theta hian poisa in hlan na awm thlap bok ani chu wang chon ko chuan ain nam noi ngei ti apom thung ani investigation ti tuin statement a record kha prosecution evidence chau nilovin defense lampo hian evidence atan an man thei thu te alanga chanchin bu lama chua ero hi chu courtin witness atan a ko theya ama ero chu VC le NGO statement an siam atang maya chanchin buwa chua ani thu kha courtin a hriat awang khan witness atana ko ngai lova angai ni Supreme Court in dana soi angin WhatsApp message ten newspaper a thu chua te hi an ma ni hriat ni lovin midang soi chon hreve mai an ni thina wangin a chua tu ten kota anin lana an fin fia thei ani lo chuan evidence a pomtlak ani lo ani tichut evidence atanga lan danin accused pali te khan reserve forest kha dan phal lovin phalna nei lovin an paltlang nge ya tin side lan lia hi ani somni pakhat thlasom pakhat sang ni somni asanga an manti proof ani awangin
Section 23 Clause 2 le Section 24 Clause 6 Mizoram Forest Act noya hian rem anita a rem dan tur ero chu nithum thlaru sangni le somni pahnia hian ngai tua ani thung don ani accused dangte chunga ero chuan finfiana omlo awangin a quit anni thunga witness te thu soi kha han chiarin han ngai tu chian chuan an ma ni khan engma an silova mi soi kha an hriat chhon chu ani maya engma an finfia thei si lo awangin a quit anita ani tu ma khan tu ta an kal le kal lo te sangha an man le man lo te reserve forest an paltlang le tlang lo te tu ma khan an hriat si lo awangin finfia thei ani talo ani chu wang chuan hrem thei ani talo ti na ania thil ti suala an puhna kha finfia ani miau lo wang khan hrem thei ani talo ti na ani keini po hian huachapa te khoikhoi thu kan post vaka khami chungchang te po kha court hian evidence beturin miron kota sela engma hi kan lo chiang tak tak don chuang lo ti na alo nia kan thu hria takha midang soivela tanga hremai kan nia wang khan finfiana atling don lo ti na ania keima ni ngei point kan thu soya kha kan thu po sakha kan finfia theilo ti na ani